Amakuru mashya yo kuri wa kabiri tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri Gashyantare. Biravugwa ko abanyekongo bari bahungiye mu Rwanda batashye basubira muri Kongo bagezeyo amahoro. Iyi ni Future Line Update ukomeje gukurikira. Gumana natwe wumve byinshi kuri aba banyekongo, ndetse turaza kumva n'umunyarwanda uri muri Kongo nawe waje gutahuka akagera mu Rwanda amahoro. Nyuma y'uko rero hashize iminsi havugwa intambara mu karere ka Kongo, aho bimaze iminsi bivuga ko M23 yaje kwigarurira Bukavu. Ahangaha rero abanyekongo benshi bari barahunze bahungira mu Rwanda. Tugiye kubabwira ukuntu bafite ibyishimo uko baje gutaha bagasubira muri Kongo amahoro. Bivuga ko M23 yabahaye inzira ndetse ibaharurira aho bagomba guca bagerayo amahoro. Hari ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri, aho abanyekongo babarirwa muri 400 bari mu Rwanda mu karere ka Rusizi bacumbikiwe, bari barahunze imirwano yaberaga muri Kivu y'Amajyepfo, basubiye mu gihugu cyabo bishimye bashimira u Rwanda uko rwabakiriye. Muri abanyekongo 400 bamwe bavuye muri Kivu y'Amajyaruguru bahunga imirwano harimo ibera muri Goma no mu bice bihakikije. Nyuma yo kugera i Bukavu naho imirwano irahabasanga bahungira mu Rwanda. Abandi bakomeza bajya za Uvira na Kamanyora, ariko baza gusanga ahantu hatekanye ari mu Rwanda. Baganiriye na Kigali Today, abo baturage bavuze ko batashye mu gihugu cyabo kandi bizera umutekano ko wagarutse. Umwe ati: "Twahisemo gutaha, turashima u Rwanda rwatwakiriye neza, twari dutekanye, twasabye gusubira iwacu, barabyumva ndetse babidufashamo. Abagore, abagabo n'abana benshi bagejejwe ku mupaka wa Rusizi n'imodoka zashatswe n'u Rwanda, hagenzurwa ibyangombwa bemererwa gusubira mu gihugu cyabo." Umupaka wa Rusizi ya mbere wanyuzwemo n'abanyekongo basubira mu gihugu cyabo wari wafunzwe na M23. Dr Oscar Balinda, umuvugizi wungirije wa M23, yabwiye Kigali Today ko bari barindiriye gukura abagizi ba nabi mu nzira kugira ngo abataha muri Bukavu basange hateguwe. Birumvikana ko ntago bari gufata abaturage ngo bakore back basubire mu gihugu cyabo kandi hakirimo umutekano mukeya. Bo babanje gukora icyo bakwita nko guharura inzira. Baharura inzira, abaturage basubira mu gihugu cyabo amahoro. Urumva ko bari babanje gufunga umupaka kugira ngo babanze basukure umujyi. Nyuma yo kusukura nibwo abaturage bagera kuri 400 babashijwe kongera gusubira mu byabo. Umwe mu banyekongo bavuganaga na Kigali Today yagize ati: "Ntabwo twari twahunze M23, twahunze imirwano, ariko duhunga n'abagizi ba nabi barimo FDLR na Wazalendo, barimo barasa bica abantu. Ubu tuzi ko bavuye mu nzira, dutashye twishimye." Uyu muturage yagize ati rero FDLR na Wazalendo nibo bagizi ba nabi barimo barasa abantu bahungabanya umutekano, ariko M23 yarahagobotse, imaze kuhagoboka irahasukura ibakura mu nzira, none ubu turishimye twatashye amahoro. Umujyi wa Bukavu uratekanye, imirwano iravugwa muri Uvira no mu nkengero zaho. Abasirikare ba FARDC banya na Wazalendo, M23 iri kugenda ibaka ibikoresho ibakura mu nzira. Ahangaha niko uno muturage yagiye atangariza Kigali Today. Ahangaha rero nk'uko bivugwa na Kigali Today, abaturage basanga 400 nk'uko bigaragara ko ku itariki ya 17 babashije gutaha bagasubira mu byabo, nk'uko bigaragara ko bari bahungiye mu Rwanda bahunze abagizi ba nabi ba FARDC barimo bagenda bica abaturage. Ahangaha M23 yaharuye inzira neza rwose, baca ku mupaka wa Rusizi batekanye. Ubu ngubu barishimye kandi bishimye ukuntu u Rwanda rwabakiriye. Tugiye kumva rero umunyarwanda nk'uko bivugwa nanone ahangaha. Uyu munyarwanda ntuzwi ku izina rya Sayimana Tade. Sayimana Tade ni umucuruzi wavuye mu Rwanda yigiriye muri Kongo gushaka imari. Ahangaha rero imirwano yabaye ari muri Bukavu, aho agaragaza ukuntu yari yabuze uko ataha. Abasirikare ba Kongo FARDC bamufashe bamunize, bari kumwaka amadolari 200 kugira ngo bamureke asubire mu Rwanda. Sayimana Tade arashima u Rwanda, arishima Sayimana Tade
yarishimye kuba ubu ngubu ari mu Rwanda amahoro. Nsabimana Thaddy, umunyarwanda utuye mu karere ka Rusizi, yashyitse mu Rwanda avuye mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yari yafatiwe n'ingabo z'iki gihugu FARDC zamuboshye kubera yabuze amadolari 200, ariko abonye 50 ziza kumurekura. Kuri iyi tariki ya 14 Gashyantare 2025 saa 4 za mu gitondo nibwo Nsabimana yageze mu Rwanda avuye mu mujyi wa Bukavu, aho yari amaze iminsi. Ku mupaka wa Rusizi ya kabiri, Nsabimana yabwiye Kigali Today ko ashima Imana kubera ageze mu Rwanda, kuko yumvaga ari inzozi kuzagaruka mu gihugu cye. Ibi bikaba byatewe n'uko yafashwe n'ingabo za FARDC zikamushinja kuba umuntu utanga amakuru ku mutwe wa M23. Agira ati, baramfashe banshinja gukorana na M23 ko ndi umuntu ubarangira inzira. Naberetse resepase yanjye, mbereka igihe nambukiye, ndetse ko mfite n'urwandiko rw'amafaranga asabwa na leta yabo ku munyarwanda ujyayo. Bambwira ko batabyumva, ko icyandokora ari ugutanga amadolari 200. Nabahaye amadolari 10 nari mfite, barayakira. Aho kundekora bafata umushumi nari mfite baramboha. Nsabimana avuga ko yakomeje kubinginga bamubera ibamba. Ati, narabwiye ntise ko nakoze ibyo twumvikanye, nkabaha amafaranga, kuki mutandekura? Bambwira ko nabahaye amafaranga batandekura. By'amahirwe umuntu turage wa Bukavu anguriza amadolari 40, biba 50, barandekura. Nsabimana yongeye kugera mu Rwanda avuga ko yari yihishe mu nzu kimwe n'abandi baturage b'umujyi wa Bukavu. Bavuga ko ingabo za FARDC zamaze kuvamo, ariko abana b'abasirikare bafata imyenda n'imbunda batangira kuzenguruka umujyi barasa. Ati, kuwa gatanu ingabo za FARDC zari zamaze mu mujyi bahungira Uvira, gusa hari abana n'abasirikare bagiye mu kigo bafata imbunda n'imyenda batangira kuzenguruka umujyi barasa. Nsabimana avuga ko aba ari bo bahungabanyije umutekano, bituma abaturage baguma mu mazu yabo. M23 yakiranywe ibyishimo mu mujyi wa Bukavu. Nsabimana avuga ko ubwo M23 yageraga mu mujyi yabanje guhangana n'abo bafite intwaro, itangira kwigaragaza isukura umujyi. Agira ati, abaturage aho bayiboneye bayishimiye kuko yabakijije ibisambo, ubu abantu baratekanye, M23 iraboneka mu mihanda kandi abantu barumva bizeye umutekano wabo. Umujyi wa Bukavu kuva mu ijoro rya tariki ya 15 Gashyantare 2025 humvikanye ibikorwa byo gusahura, cyane cyane inzu z'ubucuruzi zibasirwa n'abafite imbunda barasa inzugi. Abanyarwanda bakora bagera mu 200 bavuga ko ibicuruzwa byabo byibwe, bakaba basaba leta y'u Rwanda kuzababa hafi. Nsabimana avuga ko nubwo nta masasu arimo kumvikana mu mujyi wa Bukavu, abaturage bafite ubwoba ndetse ibikorwa byose birafunze, uretse butike zo mu duce tumwe zigurirwamo n'abaturage, ariko amaduka manini yari afunze, ayandi yarasahuwe. Nsabimana Thaddy nk'uko yari muri Bukavu yagize amahirwe, agashimira n'Imana ko ubu ngubu ari mu Rwanda, ari muzima, agihumeka umwuka w'abazima. Nk'uko mubyumvira rero, ubu ngubu muri Bukavu harimo umutekano kubera M23 yabashije kuhagera, ikahagera kandi mu gihe igahereza umutekano abaturage, ikabasha guhashya ingabo za FARDC. Ubu ngubu umutekano ukaba uri wose, gusa amaduka amwe n'amwe birumvikana ko yarasawe kubera akavuyo k'abasirikare ndetse no guta imbunda. Abaturage bamwe n'abana bakigabiza imbunda bakagenda barasa, ariko ubu ngubu muri Bukavu umutekano ni wose. Mukomeje gukurikira Future Line Update, gumana natwe ukomeze ugezwaho amakuru mashya gusa.